Uma lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Ivory Coast. Umongameli Alassane Ouattara usekhuthaze ukulwisa ukungethembeki corruption esithi kumele kulwiswe ngokumanyana. Senegal. Sokwethulwe indlela kamakhalekhukhwini yokuphana imithi engasebenzanga kusenqatshelwa ukuthengiswa kwemithi eseyedlule ilanga lokusetshenziswa. Tunisia. Umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana James Mattis uhlangane lomongameli weTunisia umnumzana Yusuf Chahed. DRC. Ibandla eliphikisayo le Resemblant lithi nxa ukhetho lungekela ukwenziwa lonyaka kufana lokuphendla impi. Kenya. Abongi kwele Kenya sebengene kuviki yesihlanu bekhalale umsebenzi. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibane njalo kusasa.